Khubar na Khlem jong unong san Hima. Kasi Students Union South Central East Circle Punusla haga laitrik uyayong arajar arpoi kalahiar syaga jaka sa jongki nongtrei jongga company SS Infrazone PVT Ltd ban hiar jurep habai day bat kikot kislah habai keren bat public secretary ka KSU South Central East Circle usamla V Soklet ulapan pau ya gejing sausi naba kinongtrei barjela ki pentrei ya katei kusurak ha katei katain kimdon ya kikot kislah ki babiang nakaliang jong ni usamla ulai thuro ba dangshen ke lapha ya kejingtho shaka office jong level inspector bat lapha ko piru shau SDO civil bat shau BDO hanrei ki Khlem le AA kumba kapau mentah ula ongru ka basngusi kalong bawat hadin bangi labu e kejingtho nakaliang jok Sorkar kampadon mano-manoru bawan jurip ya kene kejaka bat lada omwan jurip keseng ya kitei kibar jela anam don batip bakim don ya kikot kisla ki babiang nakaliang public secretary jong ka KSU ula ongro ba ka KSU ka bu por shitayo ya magistrate kathan ban weng ya kitei ki nongtrei barjala ki bomdon ya kikot kisla ki babiang ula benrabru da ka baong bak Sorkar ka dei ben pinstam ya kini ki breu katkum ka an namar kilawan sya kini ke jaka bentrei Khlem kikot kisla office kale tale try piru sto sa aba ni abang ngirung ila sya uta lai musa dan proses application solution isya try nak lem kini ka pasal lai ko bawa kini kita driver betray tadi na try mentap wan nang TPI ke sudah try uno betray ke tu lodom dai kini apsal lai pungun ngireng istan me tasar ya mentahi la da gidang sya utak tray takada pawan mi no semua dan mesti file atau konflik oh Jusang la da file complaint kan ngi nak liang jong KSU mentahi ka janmet ngewan ban ya kendu ban inspect ini kidhar hoi kat kum gajian ti jong ngi la ya la lai sausin ngi la keren bat ki ban penbiang la ikot kisla hai ka susi kalong haduk kam ta singir ki pat penbiang dapat kamu kham susi juro kalong ba nakaliang jong ka Sorkar nakaliang magistrate uwan sya sengi syakani sya po ying jong di khar uwan ban ye keren ban ngi hateng rong yi ban ngi Pynrem ro namar balai nakaliang magistrate ro ngila de phat sya level inspector ngila pha pi so magistrate habar trik banai balai arajar arfue ngila pha ikni kopi ba unlai halo kani complain jongi ngim syam kwa ban le ka basniu nam ta jong ki ngi squat pe ban le do khulom ban kot sada rei mentahi ka ting yi ban nakaliang jong magistrate jongi ro nang ni uang ban bau simtip rei wala kala poi office jong kata long bangi pen pau susi bangi Pynrem jur menta kani ka office mani keren ro halo kani ka bangil ay kendo ya kani level inspector le kendo yo deputy district level commissioner ngibo kecingkli balai pimna inspect halo ka to complain bangil le bar haswa complain jingi balai pimna inspect Rena kaliang jong ki ong kat kum ka ak omdon bor maki pan inspect ngibo cikli mano pan inspect pada pan susi ban kaliang jong Sorkar hado mentar omdon mano pan inspect teladang ngim inspect mangi ada ngim wan jurip mangi mano wan jurip ikini khar ada wan mangi omdon petip hiba kimdon kot dasla i Pynrem juri ka Sorkar ka Pdiang hukum kini ki company ki bawan singi Lyngkhuit Khlem AA deror kaniro bangi ngi dawa ba dalong sa gunung noro kinehi ki poiwer poi ha kum suang no ada ki wan trai hang ne ki dei ban penbiang lagi jong ki sabti ki petulun ki juti ki muja ki jong ki rela ki penbiang nyong ki hi dak basai mi no nang ban ngilo boro akhmat hi magistrate barakmat SDPO ngila ye keren ye kene yong ba halo kene ka benta pangiwan menta pa kimdon kon aslang in file complaint ngila pha ribo nakaliang jong uru un sim ye kene action hapo stayong ye por badang gitang yo i badang don git khar ngim don jin bakle la non ngin ding bakle la da jia ye ro lo rene de lo kene ka benta pangiwan menta pani kren bat ro ngiwan ban Pynrem jur nakaliang jong Sorkar bakam matla bakam don skor bat kam don ro phatrang bat kam sim jongga panle damenta kini ki poi wer poi ha thrai ro kadon penban ka selendat
haba tang registration card kim padan kat kum ka kilau tray na try pelai haba ya sharum sheneng kajing tray joki na try yo kadan pan ka ai silendet na kaleng jungi kum ka KSU na leng jungi kum samla ka thai ta lele ngi no mailat kum kini ban ngi ya be perang ya be khmat ban hado ba kajing dawa jungi ban penbiang yaki kuat kisla ban kebar galong kajing dawa jungi ban ban penstom begini kata dia kubur ke besar ni as Sorkar. Bagai kadai be sistem kat kum ki kendon juga ai. Namar bagiwan sini Khlem ka registration card kila trai. Ban gi dawa mentai ke kenti. Baka Sorkar kadai ban pen sistem mi keni. Baka office badai kemi lane concern authority kadai pen sistem mi keni. Kata dia ke jing dawa, kata dia kubur ke besar. Bagi pak syaga Sorkar. Bar kubur badai kemi.